Sangni som pariat kuma December tha a pastor walte Holy Land tour an nei tuma Jordan luing maya an mai phi lai ka in en tiang a mu no mania o a hlu boxi kan muang hian Reverend Silal Ramthanga chuan amai te phi in lali suan baptisma achan na ngei chu akutin adeka an chulvel an tuai kualvela ahlim om hle mai hetiang mu theya pathian in min suai hi kan lom tak zet ani tuna hian Reverend Sierpuyan baptisma lali suan achan na mun amai te phi in kan district superintendent Reverend Laltuang po in amai te api a he mun hian lunga tileng tak zet ani helai Israel ram kan fanna lali suwa baptisma chan na mun kan kal thei hi kan lom hle ani voina hian tikha kan soile ani sela tuna hian dar thum tai lam dar thum vel Israel sana ani kan lom tak zet ani hey alui ta hi asing hul maya den chuan a chunga khuan sanga lian tak tak te po ya omani ti chuan tui ar te po amboka hi kan guide ani kan ho tu pa hey po hi ani kan lom le mai